tuna hian Bilkhawthlir ka awm mek a hei ka bike hianin ka tlana buk van nei lama kawng kual takin ka tlana tichuanin hei PWD staff lotsa tiang hianin thlenna hun ala awm hlawa muam em mai ni hmun pawh hi silna tur ka zong dawn ni bike hi bal lutuk aizola tangin chanudar khatle chan vevela ka chuaka kong chu cheve khop maya achang kan sota marga chatluang takin dar nga le chan vevela hi ka thlenga hei khuwa lola enga ni lo tla dona na le em mai ni hei te siar mai ni ninga ni jing dar li le chan ve vela ka thawa hei dar nga vel ni ka she hei khuwa hi a eng na sa to khop mai hei ana le em mai Bilkhawthlir atang hei kan thlenna nia IB PWIB antia ka ho no a sang ni ka she chi le ngala sang an ti ma se sang tak tak ka do pati ne na kain lana eng ma cha ti nge ma lo ni kual moi biak in hi anal reu khop me hei jing trong tra in khom de po kan tel ve nge a kual moi biak in atanga hei jing ni chuak e moi lan dan ani hi anala si na yung kasen o ang put mai so na si chum an lo jing chiai boka abalong len thak e in uak vel sinang o boruak kan nuam em a thlia tho hewa to kan nuam tak em bol lo han mu tur hi wang khop mai Bilkhawthlir khuwa hi a fai ni ei ui thadeu dewan han neya tichuan hei building te en ila a fai ni chung khuparun tinia avan fai ni nal tak em building thadeu mai an nei hei po hi oi merun kual moi branch oi me in tinia an nal khop mai a design hi a fai thiang lim hle ani PWD staff lots Bilkhawthlir in fang len chau ro ho lampang ve thung o kong hi hei hetiang hi ni achangin kan ripup pupa changin kan sota achangin kan tlan per hatiang hel ta chu de khuara changin a ponga tiang hel chu mi wa sina experience chatak chu de hei ka truck driver hau ta hian no ding tre mai hei a thui to khop me katlan chung rong hati hian ding do chara kola sip so ta an thlen ma thlen indiang chan an ding khat thlat mai ai lai ka ra hin kan lo tlan ve thri ani or wheeler te bon la ron tlan ve re thwa
lại cho nó thắt hồn cả la pian na zo ram mga iber telen na kolasip tiap zo ka pa na lo sa chay kolasip kan tlenga 5 mm mai ni ma ai zol sil charot ti te khit siang mm mai kolasip tiếc còn ngăn cản pe lá con thì lâu sẽ ta em mới hay thì anh ấy còn là ship khắp buổi chiều con anh ấy rồi nó cho mình thảo tất cả này mà cái này thì tốt cho cần trần là na cần về là na ngay mình là khi tu te zong zong giờ vai chung cả lỗ mê